DNLA Songpen District Truck upon Pipeline Pai Creep Learning Ghonta Thom Kebra Truck and Kankir Kepa. Hamren BJP sa Hemalongta BJYM claim bang amay kapadupon. ASDC pen APHLC Hamren District Committee tum chingrum si khay so khay bari marani katalondun. Kardong pini prime time birta long pen nilisa major bon killing pi. Nonarjik tha birtang ton pen. Dimasa National Liberation Army Thihek pen DNLA okchum prana songa hinke Methang Hirimba Raji State Nangseng Piponang Jipura Karbianglong Dimahasau Hojai Kachar Hailakandila pen Karimganj District Trokalong Kevangji Pipeline Pai Creep Liarni pen Ghonta Thom Kebra Troka Parman Kankir Kepa. Dimasa National Liberation Army Thihek pen DNLA okchum prana songa hin pen Ghonta Thom Kebra Troka Parman Kankir Kepa. Uthod Ruipon Tulonang, Dimasa National Liberation Army, Thihek pen, DNLA okchum prana songa hin pen, Ghonta Thom Kebra Troka Parman, Kankir Kepa. Kankir Kepa pon lake, Pipeline Pai Kripli, Ada Por Pai Popen, Ghonta Thom Kebra Troka Parman si, Kankir Kepa Badupon. Kankir Kepa pon a district trok lake, Hojai, Dimahasau, Karbianglong, Kachar, Hailakandila pen Karimganj Channel. Perangkia lola pen DNLA hin pen kaning je pona tengke nitum bank ka pregalong lele ka chohangdam kali nitum me thangalong lesi che hangbom la pen state sarkar la pen central sarkar ta chini pami lasi nitum ke manga hemprek mate Hirimba Raji State nang pipet tiga bangke ka che song inton te pusi ni je pon DCJ दोनों भी आंदोलन करके गया और 1991 से आज तक भी आजू यानी ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन उन लोगों भी ये आंदोलन कर रहा है। अभी तक हम लोग का डिमासा कचहरी का समस्या प्रॉब्लम अभी तक असम सरकार और भारत सरकार अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। इसलिए आज DNLA के थ्रू से असम सरकार और भारत सरकार को मैसेज दे रहा हूँ, हम लोग का जो डिमांड है, हम जो क्लेम कर रहा है उसको असम सरकार और भारत सरकार फुलफिल करे और करना भी चाहिए और करेगा बोल के मैं आशा भी करता हूँ। बोलने को बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेगा। हाफलोंग पेन सूरज बर्मन कार्बियानो लाइव। लखा प्लीज सोचेंग MSC constituency BJP सोचेंग मांडल कमिटी सा हेमलोंगता सोचेंग BJYM क्लेम बांगा माइका पदुपोन केवांग GMSC इलेक्शन हुत किदाम तांग पेन आंसो से BJP राचार्य सोंका पांगतांग पोंचिया फानपुरा किथुर मिया ओवे भारतीय जनता युवा मोर्चा तुमपेन कचथांची मुमा माइका पदुपोन फिशरी बोर्ड चेयरमैन जयसिंह क्रू कचारी पोना मायलोंग बोर्डर चेयरमैन रिचर्डसन हांसे अलुहिसर पोमान पेन चितोंगदु मानपेंग अलुहि BJYM वेस्ट कार्बियांगलोंग डिस्ट्रिक्ट माइफु प्रीतम रोंगपी सोचेंग VDC चेयरमैन रोमेन पाटर पेंचेंगलोक के ओंगदुंग BJYM क्लेम सिप अबांग फुबांग फियातुमता चेतोंगदुन रिंतिसी मेलोंग RDP दु मायलोंग अलुहि सर पो रिचर्डसन हांसे के चेतोंगदुन पेन लामथे के जायदुना पुथा फेरांकिया तुमाफान नंकापाचनी दुना तेंके किथुर मियोवे के मियतुम BJYM सोचेंग मंडल कमिटी लोंग के ओंगदुंग अफाई के थेकलोंग लपेन BJP राचार्य सोंगलोंग के क्लेम कचे पदु के थेकलोंग पेन केवांग GMSC इलेक्शन हुत के नामतांग पेन आंसो से के हाई पोंजिया फान निंग के थेलाम थे चिपकलांग पो लपेन केवांग जिलांगरनी आंसो से BJP सोंग इंगतांग पोन थुहिलांग पुसी पचिनी पोन अलांग लिपेन चेंगलोक BJP सोंग लोंग के दोदुन लोंग अरारातुम आनके कोपाई के मेपुता निंजे पोंसी BJP राचार्य सोंग तुम पेन साई के क्लेम के दाम के मियाजोक आर्नी वांगसी प्यूरथेनांग चेलार पोन बमलो पुता हांसे सांग हुपेन निंजे पोन हमरेन पेन डेनियलिंग ही कार्बियांगलोंग लाइव किदम तांग पाइपानी फाइसर केपारनी निजांग कार्बियांगलोंग खेरोनी कोपली कॉलेज अलोंग ASDC पेन APHLC आतुम खेसो खेबारी मारानी तालोंदुन रपेसी कचिंग रूमंग थे कचिपकलांग पोन
Nijangkar Bianglong Angkang Kheroni Kopili College along Autonomous State Demand Committee Lapen All Party Hills Leaders Conference Ratcharia Songatum Chingrum Rapepen Sumindar Angkang Kheso Khebari Matumarani Katalon Padurun ASDC Hamran District Committee Maipu Ram Singh Terang Kecharipon Kheso Khebari Marani Katalona Mailong ASDC Tiripia Mai Klembang Ram Singh Ronghang Aluhisar Poman Penchitongdu Lason si Manpeng aluhi ASDC Tiripia Mai Klembang Sar Singing Leng APHLC Tiripia Mai Klembang Bikram Hansei Lapen ASDC Hamran District Committee Klembang Binda Terona Tumpen Chenglok Penang an ASDC Pen APHLC Songa Tumapan Aninga Chithedun Arara Tumta Melong Chitong Dun Rintisi Melong Ka Chingrumangthek Chipaklang Dun Rinti Melong ka chitong dun aluhi sar po penchenglok manpeng aluhi tum kebang jilangarni kheso khebari matum an kuson pensi ning isi vet pen king kam ka chijor thekje puthak Melong ka chitong dun arara tum aphan kethan ki mum padupon lapen kheso khebari matum an ke claim ke dam penchenglok son surya ke sum ke boy ke do analongta king kam isi vet pen ka che songkar jab dun thekje aphan ka che kroyang thek che paklang ponrenti Kheroni pen mohonteron Karbiano live Lakha Police Socheng MSC constituency angkang polling station thom kebalongta Congress kapado thipje phan akimang pen pai ni phai sirkep arni methanga sahem kachapang thirda pen BJP kachoklem ke chokche puthak kapin rem Socheng Mandal Congress Committee ke parlo polling station thom kep do anarat sikami BJP kachari ke chokche kapangri thek thela pen kaching thura sayamu do anta ke claim pa mi thek the puthak penang an chithanrenti Halapu Socheng MSC constituency ke parlo rongche ka hawar don phokep arar tumaphan corona vur ki thur ka phere me pen kachapa jogji ke do ke dam ke khangahut sarkar pena ke joy sangkiron ka pachetang thekhe lapen party alam pen ke plak ke do ko jok penang anhur chodutlo Bangso hur ki choduta phita ke chokche ka chekubir pen ahok pet sangkelong le hem tu na tumaphan sangkiron damji ke lisi opposition party aphan ale ka cho enalam the karbo ka puthak SMCC Kongchunbang Gladstone ti sopen sodak pinrem ponsi BJP tumpen monsam kachingri lapen kaching thurwan oji puke radaphan kapachu bai chot pusi karbok padupo Alang tumyong si mesen akam claim ke plek adui ahoyong si bibe alang tum rat phana hok per akam claim pipon kusonte ni tum le ali ke long jigli ali ke long ji ke amit hang tum akimi akam ke claim pen join si ali long ji setame alang tum la sok ke chok che bang Cikubir bedet si ako puthot itu opposition party van si ali nang chu endun ku bang sil tum hana koi pithu hadak kelong le vek arat atum phan pachingki pachathanam long ni tum video ta do video samel tum pinangji kulote pg a video samel do edlo lasi hal daga video kelong dam teng pen bakachingki dam long ateng at dimalong mai tum dam si kelong le vek abang putahan kachingki dam long aphai kelong lake prai hodak don pokep rai si arat tum ke sang long dun de vegla la sialang tum phan to ka practice puji ba lama ves tame alang tum puthot penap dik ba ke bang thiani an pen same la haira tum phan alang tum ke chok chi chukubir damra la hai kiron ka pachitang thui ki duk det kisung dera por hut la tum han same kirap pon thu pulote an so selang tum han tum kurwang thusi pijil thuji Angkur phelong alam kachinidar Japan SMCC Sikdang Chunbang Abraham Rong Hangpen Rong Chegarong Anpale Damsi Sangkilong Dun Devega Tumpen Kachitong Damalam The Phirangke Thengnu Nang Chithandu Lasi nili dam lo sport along lang dam lo lapen kinti chithanong lo ahok lo lake mene kilong le tum ke aphai mo aphai ke la helo don pocket pen pokere si lake long le vek lo lagi bang jok le paper media la tum nona phi paper media long ki pi pusita lagi mene sport investigation long dam lo sport long dam lo ki ki thalong lo lagi long le vek lo Hamren Ben Daniel Hi Karbiang Long Live Seva Sapta Pothepi and Ponsi Korkanti Mandal Committee la pen prekjam morcha tum pen chelangsi thengpia klim ki SI kedeng pon Kiram tang pai ni phai sir kebani Korkanti BJP Mandal Committee la pen BJP along ke do morcha tum chepatirpi ponsi KACCM Tuliram Ronghang ingdeng pikebra sirkep mahang ke thekarnia men pen Seva Sapta Pothepi and Ponsi BJP District Committee tum kapin kharateng tekelang jun la pen samilang so hithia ju thengpia klim ki SI ke chengpon Bangso sai mondola mai phu doloing tia hin pen ke japon along aluhya man pen em raju ti so chetong dut
Anparta Mondal Committee Dun Maipu, Kamsing Rongpi, Kisan Morcha Maipu Mohenteron, T Morcha Maipu Sampanika, Sakti Kendra Maipu Utoming Hiatum Pendanglok, Penang An Local Committee Tum Cherap Chitudun Riti. Bangso sai ki deng ponang ko kaputhak mondola mai phu doloing ti ke than pon ke KACCM tuliram rong hang ke claim ke dam ke me kaching thura sai ke claim pon theka puthak ningang sanduna joksi alang lima hang ke thekar ne farman seva sapta po thepi en ponsi irui mate 1 week farman asona sona sai ke claim pon je phansi district committee hin pen che parai ponlo Ilitum council achieve mate ake hai tuliram rong hang 9 years arta ke chok labang so karchu labang so sai pensi hopta sewa sopta pusi labang so sai ni tumpan nang paklem toilo sila labang so sewa sopta long lin abang ke pini ki chengsi labang kini tum theng pi claim ki e labang so sai si claim po te labang so sai claim po nang kok kelalo elitum karbeng long along inut dynamic lapen energetic labang so leaders anitrito long amla po an asai ki claim pon ki me ajok si elitum stame kado weta ajulong lo ya di fu ataw nong stame north east ang bong pen bangke kang thirnai ataw stame paman unlo labang so ki misen asai ki claim pon ajoni si elitum kadok we stame lang pan archu nangji po asai pan si elitum labang so sai stame elitum cherap dun Somsi seva sapta pu bangso ruyang bong ke claim pon thuje phuthak lake kiso dera tumapan hospital along thesiri ke thondam viga chi pila pen kapang thira saita deng ponji puta thanpo dong muka pen samsing inti karbiang long live भारत की आजादी का अमृत महोत्सव पथे पीएन पोंसी पीएमएसवाई अतवार का सलाम पोना पुथाक वेस्ट लपेन ईस्ट कार्बियांगलोंग पीडब्ल्यूडी डिवीजन अतुम चेलांग रपेट पेन डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड सेमिनार माई कपदु किदम तंग पाई पाई नि फाइ सिर केबरनी दोंग मुकाक थोंगनोक बे कॉलेज कल्चरल हॉल अलोंग पीडब्ल्यूडी साइ कामा तुम चिंगरूम पेट पेन पीएमएसवाई स्कीम पेन का सलाम पोना तोवार पुथाक रादा तुम पेन कचिथान चिमु माते क्रुंगचिंग साय माई इंगनिपोन EM Lunsing Teron pen EM Rajuti Sotum Aluhiaman pen kachetong duna mailong PWD Superintendent Dipu Circle 1 Dipu Joel Timu AEE Dokmoka Road Division Badan Singh Tiso Sectional Officer Robinson Crow tum pendanglok Penangan East Lapen West Karbianglong PWD Chokomaratum Anparta Rongasar SGB tum anta chetong dunriti Bangso mailong PMGSY scheme pen ko ansi towar kele dama lapen kele dam de ke dolang ma phuthak chethanpo Anparta bangso scheme ke le dam de adim anta prabjin pen kapale dam ji le pen ke claim bomb atowar anta kapatang dam je phuthak chethan pon si mesen pen district rural road seminar mai pachun pon PM just wait ke cheng chelang non se cheng la 1193 tangalo out of 1206 sanction lalo la ke tang te bang thadi akapre ke kali tamne la RCC bridge hai RCC bridge mokha inquiry hini numbers bak dolang inquiry proxy la bak tang te dolang claim bomb la siala bridge tang te pate la ko fu hai fu to war ko hindu bati 100 meter la si ICC bridge to jong si 200 meter boita fo bridge to pate 1 kilometer jo la son da sab di ab bridge dong la so ke tang te to war dolang la si mane tum ki jur ke la lo je la ka du we tame sanction teng per mane 2022 March ang bong iti patang labi konse borin lebe kadu hena chetano la se kini kadu hena da ke hang lo scheme Karbianglong arlu Karbianglong Autonomous Council under along arta department do lak executive engineer atum alang litum division under along PMGSY scheme ko ansi ke claim ma lapenon ko ansi ke claim pon hilang ma la so seminar la dak padu pondo la siladak isi ke thek pon long bangke la so seminar long alang litum rong agang mura tum pan hang lap la penteni litum pan tanang ke hang pondo asi ning sampig lo athe ke claim ke da malobot PMGSY scheme bolote tauna jule ke claim kali rong aju si ke claim la sala so ke claim ho rong sor ba contractor atum ta thang disturb de nei ku kema tha pon pen atum rong sor pan sorkari gangbura pan ke hang pon ke tum ake me si theglong lo ape nonge bang ye ho stame nilitum mata responsible langdun ko kam nang sengsong lo botin tum me sen pen ke paklem pon ye phanili tum lang chari dun ko dong mukak pen samsing inti Karbianglong live tangte pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo do me thak me kardong